Iawn, sa'ch chi weapons i gyd o'n? Na, just ti sy'n chwarae Oh hwn my yn free God. mode. Dwi wedi SV cheats one. Daco. O, ti mewn wyt ti? Ti'n gallu gweld fi? Hello, yeah. Oh, it's fine. Sorry, Yeah, Emrys. you Ni hung yn up. mewn. Ni Dyma mewn. gyda wan. Right, fi angen roi'r cheat mewn. Ydw i be fi'n gwasgu? Yay, mae gen i... Impulse 101. Yay! Brolly, woo! Ydw, rest o weapons gyda chdi? Yeah. Yes. Trwy fi'n cosi. Right, na i check o. Yay! Oh! Oh, Iawn, ti'n gael Oh! Ni gyda mission! Ai. Nice! BMRF radio. Smurf radio. Oh, BM off, okay. Oh my god, bydd cricket na. I know. You're listening to BMRF Radio. We interrupt this program to bring you a special news report. Uh-oh. Atmospheric phenomena have been reported in the area. Uh-oh. Meteorologists have been unable to identify the source of the strange electrical displays, but we will keep you informed of any developments. Love it. Turning out our regular programming. PC game magazine. Radio Gamma. Storytelling. Yeah. Too much Right, gamer muscle. set the scene. Set the scene, Emrys. Come on. Ai. Oh, fi'n Oh cofio ti'n dangos ni PC hwn Gamer online. presents. Beth? Wow. Dwi'n meddwl PC Gamer nath hwn. Oh, right. Beth, yr actual magazine? Ie. O Sven, o hwn de, mae Gmod yn dod, o hwn mae Team Fortress yn dod, o hwn mae Rust yn dod, o hwn mae bod dim yn dod. No way. O edrych ar y pre-copy na. Mae'n cael pen. By the way, mae'n very easy a dweud mae bob un gun. Dwi'n meddwl Brilliant. yn newid hynna. Brilliant. Na, cadw e fel na. Just i twymo mewn i fe, achos fi ddim yn gwybod y... Mae cricket dan annoying. Gallu'n seithi fe? Na. O, Wow. fi'n caru dŵr sy'n edrych fel na. Oh, loves it. O, mae hwn fel a Yes. butler, like, car fel Tomb Raider neu rhywbeth. Oh, yeah. Hoffi'r physics, like a driving Odd physics. job. Mae odd job yn gyrru'r car yna. Tis gyda... Oh my god! Efe, y gai yna oedd gyda'r moustache, os oedd e'n bach fwy tew, mae'n edrych fel yr... Y dyn yna... Ah, falle ddim, actually. Forget it. Forget it, scrap that. Ron Jeremy yn i'n mynd i dweud. Oh my god. Pwy? Pwy? Y dyn gyda moustache yna, oedd e jyst wedi Hey, pwy chwifio. moustache? Na, ddim ti. Oh. Na, ddim ti! Oh, gosh. edrych ar train hwnna. Okay. Oh, lovely. Wow. Oh, caru hwnna. Rwy'n methu ymdopi efo'r graphical fidelity o'r game hyn. Fi'n hoffi fe, mae'n gofio fi, mae'n dod â gofio nôl. Oh! Oh, lovely cut, like, lovely. Fi'n caru fe. This is cinema. Mae'n dod â fel nôl a fel Tomb Raider PS1, lle chi jyst yn neidio mewn i'r wal achos Oh. mae fe'n really tricky. You know, my Dan God. Dŵr. Hello. Oh, cash! Gwasgu Yeah. space! Oh! O'n i gofio mynd lan. Oh, ydy hwnna ti? Yeah. Oh, F di gola. Ah. Yeah, man, I'm Mae really... ambient... Sut ni'n mynd lan? Na, ddim ffordd yma then. Chi di neidio lan, na? Sut ni'n... Guys, ble ydych chi? Lan yn Oh, yr... dwi'n stuck. Oh, fe ma... Ble ti? Oh. Be? Dwi'n stuck. Yeah, ond sut ni'n neidio lan? Dwi'n gwybod. Oh my god, you can't be serious. No, rai bod na fel grabo ar... Oh, ma. Right, Tw- ti angen twnnel. disgrifio fe. Twnnel yma. Tunnel? Ble? Twnnel. Oh, yeah, fi gallu gweld e. Ah. Yeah, come on, Lara Croft vibes. Mae hwnna'n... Map change, love it. Mae'n dweud map change. Yes. Oh na, hwnna oedd y game. Na, hwn di'r gem. Okay, fine. Just un level. It's loading. Okay, Oh. okay. Yes. Oh, Okay. cool. So ni colli holl weapons, lush. Oh, Fine. Ni ddim angen nhw to, ni ddim wedi gweld unrhyw un eto.
Y rheswm dwi heb di... neu Half-Life 1 game. Yeah. Ydy'r... Mae'n... Pwy ti'n mynd at un specific lle efo lift, mae'n glitcho os yn two players. Ah, okay. O, hwnna. Rwy'n hoffi'r, O, mae'n y skeleton trwy y wal. What the? So na ti'n torri hwnna? O gwn fi. Oh. Oh my god! Aros fan hyn. Oh! Oh! Oh, sugar, nes i lladd pawb gyda hwnna. Na O'n ti'n i'n meddwl lladd that friendly O, what? O'n i'n meddwl wedyn friendly fire jobby. Ar y menus. Oh, okay. Ti'n gallu respawn... Ti'n gallu helpu fi lan? Fi like ar y llawr fan hyn. Sut dwi'n respawnio chdi? Fi'n gwybod. What the hell? Oh, Dwi'n gwneud rhywbeth? oedd hwnna'n ffynnu yn pen fi, a nawr fi'n dyfaru achos fi ddim wedi chwarae o bragor. What the hell? Pan sy'n hynna, Morgan? Oh, Edge. achos Dwi'n meddwl bod e'n syniad da ar y pryd, a... Oh, fi'n gwybod. Oh, here we go. Fi'n ôl. Ti'n ôl? Fi'n ôl. Pai phoeni. Ti'n weapons? Na'n gael nhw nawr. Un sec. Whoa, impulse. It's not right. Impulse 101. So, Oh, ydych chi'n gallu reid cheats i fewn? yeah. O, iawn, oce. Dwi'n hyn like crypts neu rhywbeth. Oh my god. Da-dum, So, your health. Right, fi ddim eisiau defnyddio rhywbeth sy'n mynd i lladd fy hun. Electric crew is only for donors. Beth ti hwnna'n golygu? Be hwnna? O, ia, mae'n... Oedd o'n... Oedd o'n un weapon specific. Oh, I like that. Oedd neb yn gallu cael. Oh, beth yw'r pwynt e? O donors, ie. Pwy yw donor? Pwy'n styr pres, you know? Oh, right. Sut ti'n rhoi- Oh, I see, like Patreon kind of Yeah. thing. Oh, I see. Right, okay. Ble chi di mynd, boys? Ddim siwr, Hey, dwi'n siwr i bod yn red egg. Yn y mis... Ww, thyn there. Dwi'n just seithi beth. Yeah, ni just stuck in a Uh-oh. vault, didn't ni? Da ni wedi gadael y catacombs. Yeah, ni di gadael catacombs. Oh, good. Good. Fi gyda chi nawr. Bugs. Oh, ni'n mynd lawr fan hyn, ni? Ho. Beth sy'n lawr fan hyn? Oh, na, mae'n rhywun wedi... May your crossing be blessed with eternal rest. Okay. Waw. Ni heb gweld unrhyw un yn Ww, spel, swe ddo. ma, swe. Le ti? O, di cloi. O, sy'n seithi nhw? Ha! Seithi pwy? Pistol. Drws. O, na drws, ydych cychwyn oedd. Yeah. Ti di neud hwn, wyt ti? Ti jyst yn... Na, dim hwn eisio. Dim hwn eisio. Na? Na, Arthur, dim hwn eisio. Diddle-idym. Du. Mae pen rhywun jyst wedi like rolio allan. Ydych chi'n fwyna? Mae'n hoffi'r skeletons. Wow. Mae'n rhaid scary yndi. Yeah. Oh my days. Ti'n mynd lan fan hyn? Wait, roedd na path arall rwy'n i gallu mynd hefyd. Fe oedd rhyw fath o plunger, thing. Jesus. Mae na... O, sut ti'n agor drws? F? Oh, hello. E, okay, E. Oh my god, mae'n yma. Environmental. Survival mode nawr. Uh-oh. Several reports of strange happenings in the local countryside have Fo nath y radio show. Ta da ni jyst yn dyfynu na. noticed that such reports are just here. O, hwnna yn y radio. By his rivals in an attempt to undermine his Oh, sorry. the upcoming elections. Rumors are Sbio drws na agor? disturbing. Oh! Until they can be dismissed, we are advising people to be cautious and stay indoors. We now return you to our previous broadcast. Na.
Oh gosh. Mae zombies fan fan hyn. Le? Oh my god. Oh my god, mae golan awful. Yeah. Rwy'n methu clywed unrhyw beth, like, directly o flaen fi neu directly o tu ôl fi. Mae'n teimlo fatha oedd o'n eisiau mynd yndi. Ie. Yeah. Eisiau fi syth i? Na. Dwi'n gweld zombies there. Ie, fi. Jesus zombie. Ah, yes. O, ma'na, O, ysgol. beth yna? Be? Beth oedd hwnna? Oh my days. Zombie. Oh my god, zombies! Classic. Flesh. Come to the flesh, Mae hwn yn proper scary, ie? Yeah, dyma yw level scariness fi'n gallu ymdopi gyda interface. Mae'n odd achos ti'n gwybod os fi'n chwarae gun games fel House of the Dead, mae ddim yn teimlo'n super scary achos fi'n gwybod mae dy fi gun yn fy llaw. Mae gan jumpio trwy hwnna i cael power up. O ie. Jumpio... Oedd yn mine, Emrys, really? Come on, bet. Oh, Emrys. Dwi'n gwybod lle fynd yn. Ma'na ysgol mewn fan hyn. Oh, let's go. Let's go. Sorry, I'm sweet stuff yma gan. Hey, Emrys, ti'n mynd i prynu Mario Bros Wonder? O! Dwi'n gwybod. Cos mae nhw'n reifo amdano fe. Ie. General A pobl. problem wedi, dwi wedi prynu... Oh my god, be hwnna? Mae'n dirgrynu. Dwi di'n ring o bell. O, da iawn. Go on, be ti'n mynd i ddweud, Emrys? Am Dwi Wonder. wedi... Mae'r re-release o Metal Gear Solid 1, 2 a 3 allan fory. Oh, sugar! O, mae'r thing... Oh, let's go! Oh, just guns yna. Take cover! Sut dwi... Sugar. Take cover! It's O, ma' gwasgu lot X o nhw yn nawr. gweithio take cover. Oh my god, nhw gyd ar ôl fi. Dw ti? Ble yn y byd o'i ti, Is i Morgan? nôl, a nawr fi'n stuck. O na, dyna ti. Nhw gyd yn dod o fanna. Ah! O! Oh my god, I'm proper scary. Yeah. O, ma'na ffordd all yn lan fan hyn. Yeah. Yeah. Na, dim byd, oes e? Na. Ah, mae'n mynd, like, right lan os ti'n mynd trwy'r bushes. O, ie? O, ie, mae yn. Ie, ti'n Ie? iawn. Sorry. Be? Ie, ond le o fan hyn nawr. No, Ydych chi? I'm sure. Methu mynd Fel ar y trwy? to, well, ar like Oh! ochr y deil. Shit. Oh, no! Dwi di marw. A fi. Lle? Ti fod mynd lan fanna, ond mae gwylio allan achos mae fe'n... Mynd tu ôl ti, zombies. Emrys. Mynd nôl lan. O, e? Oh, god. Yeah. Ie. A wedyn i'r chwith trwy'r bushes. Flesh. O, ie. Flesh. Flesh. A wedyn trwy yr un right o flaen ti. Ma'na, like, ffordd trwy. O, dyna ti. Iewch trwy'r twll yna. Mae'na twll yn y wal. Nes i just... Just pasio fe fi'n credu. O, be dim hwn?
Oh! What? I fod y gyd o'i fewn. Yep. What? 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 How- What? What? I fod yn on it. What the heck? Disconnected. So Level shit two. down. Be sy'n digwydd? Dwi wedi level 2. Okay. Be? Ni part 2. Alright, ni ymuno gyda ti eto then, Oh. ie? O, dim yn automatic yn mynd i chi? No, Na. just disconnect on it. O. Connect. Okay, yn ôl. Back in the room. Sut ni mewn fan hyn? Randai. Dim ond o. Oh! Hey, fel civilian, guys. Dwi ddim yn zombies. Pam ni mynd o? And no, Pam ni like, methu seithi nhw? O, fe ni mynd o? O'n o'r tîm ni? pam oedd nhw dechrau safe i ni? O, y Ie. crabs o ni. Y head crabs o ni. Oh, right. Oh my god! Fucking bydd i doom ass thing ma. Right, fi angen Is that gun, a- so. Pwy di'r security guard? Os ydyn edrych yn fucking Ie. Ghostbusters on. Go across the streams! Holy crap. Oh my god. Be sy'n digwydd? Dwi'n gwybod. Ffain i bod hwn yn opsiwn fel gun, no? So, ydy hyn... Hyn ddim yn y ail rhan yr... Na, Oi, dwi'n oi, mynd oi. i cael yn wrong. Ie, hyn yn... Be fi fod mynd? Oh my fi'n god! stuck Oh my nawr god! gyda- fi'n- Fi'n stuck gyda'r guys yma. A fi'n gwasgu y botwm, neu E, is it? Ie, ti'n bod dwi'n mynd i farw. The hell? A fi mewn o lift dan. Did ti'n respawnio wedyn? Na, dwi di marw. Rwy'n fe'n dweud bydd fi'n respawnio ar chapter nesaf. Os ni'n cael rhaid mor bell o hynny. Right. Oh, Shaga! Ni ddim yn gwybod oedd y lift y ffordd arall rownd. Oh, so annoying. O'n i'n gwynebu y ffordd yna, and all of a sudden... Oh my god. So annoying. Oh, fi gysau yna. Oh, Yo, restarting the map in 10 seconds. 3 retries left. Siwr Hwnna'n cael good. map arall? Ond i gallu byd Na, nôl i'r un mae'n fine. spooky. Oh, mae'n spooky bach. Like, o ti di... Be oedd yn spooky? Be? Siwr, na i googlo best... Sven... Maps. Best Sven Maps? Oh no. Tetris. Toon. Dwi'n hwn unwaith. Oh shoot, oh shoot, oh no. Oh no. Oh my god. Whoa, wiggle me. No, pwede. Ah, good bomb. Oh my days. Gwylio hwnna, y main. Oh, never mind. Oops. Nes i just redeg dros dy fe? Oh, god. Iawn, mae'n lot o fan. Right. Oh. Right, ni'n mynd lan, ni'n gofod gwasgu ni? Ie. Yeah. Okay, dwi wedi gwasgu fe nawr. Oh. What? Sut o? Oh!
Na! Fi ddim yn apus o na. Yn stupid. Pam o'n i just marw? Na! Nes i just marw hefyd. O'n i'n meddwl o'n i wedi edrych y ffordd wrong yn y lift. Ond na, mae just insta-kill. That's stupid. Na, stupid Sven. Stupid Sven. No, it's a glitch. Yeah, Dim ond that's a Emrys sy'n glitch. cael byw. That's a glitch. Okay, apparently there. Mae hwn yn un dda. O, so dwi'n di adael o. Dwi'n di adael y gem yma. Apparently Toon Run. Okay. Right. 3 chapter. Okay. Right, been disconnected. Brilliant. Oh my days. Connect. Okay. Stand here. Mae kind of yn rhoi vibes Toy Story. 3, 2, 1. What the heck? Fire. Okay, just jump out in the... 3, Ah! 2, 1. Fire. 3, 2, 1. Fire. O, ti'n gorfod neidio ar un pryd fi'n Ie. credu. Oh. Oh. 3, 2, 1. Fire. There you go. 3, 2, 1. Fire. Damn it. Oh, bit of glass yna. Yeah, dyna pam oedd e'n reboundo. Fi wedi seithio'r glas. Dyle fe bod yn ffain nawr. Come on, 3, 2, 1. O, dim ond un ar y tro. Oh, no, it's fine. Right. A Um, ni wedi torri fe. Na. 3, Ah. 2, 1. Fire. Oh! Morodd! Okay, rwy'n fi'n mynd Flippin' syth heck. lan. 3, 2, Gill issue fan'na. 1. Fire. No! We're smashed. Ti'n gael y mechanism. Nes ti gael y smasho gyda fe. This is it. 3, 2, 1. Fire. Oh! Flippin' heck! sy'n ystod o gynt? Fe no. Nes i just seithio'r gwaedro, nes i ddim mynd mewn cynt. O, ti di llwyddo. O? Na. Mae'n Oh, marw sugar. yn tho. O, ie. Ffindio mynd i'r... Oh my god. So annoying. Oh! 3, 2, Mae hwn just fel fire. Fall Guy... Ddim Fall Guys. Beth yw'r un arall fi ddim yn hoffi am y grappling thing? Beth yw'r un? Human fall flat! Hyn yn human fall lift. flat all over again. Mae'r lift ar gate wedi mynd allan o bloody sink rhywsut. Yeah. So command i ddechrau ail... Oh my god. Oh my god. 3, 2, 1. Fire. Yes, dwi'n... Da iawn. Oh, flip. Pa'n jump straight away. Jumpio fatha rhyw hanner eiliad ar ôl. Okay. Jump a couch. Jump couch dros yma. Ah, ie. 3, 2, 1. Fire. Fire. Pa'i wneud hwnna? Sorry. Take cover! Oh, for God's sake. 1. Fire. Oh! No! Yes! Jump crouch dros fe, Morgan. Sut fi'n croucho? Neidio control. Okay, control. 3, 2, 1. Fire. Yes! Oh, sy'n trwy minds fi? It's fine. Fine. Wow, hwn yn really lliwiau diddorol. 1. Cardio. Fire. Yay! Uh-oh. Oh, God. Beth yw'r right? Survival mode, right. So when you get methu respawn up in your marrow in survival mode, right? What the hell?
Oh, O, ti'n siardio yna? The hell? yes, ma'r nhw'n like tanky, ydyn nhw? O, esgysydwch fi. O, dyna fel bwys fel fan'na. Rob. O, yma, gyda fi Oh, charges. sorry. Oh! Jesus! Jesus Christ. What are you doing? What's going on here? Be ni'n neud? Dim clem. Mae'n neud o. Fi'n redi mas Fe o. ddim gwneud unrhyw beth. Be ni'n trio neud? Fe Crouch? ddim siŵr beth ni'n gwneud. Trwy fan hyn? Blow fe lan? Na? No. What the hell? Beth yn y byd ni'n gwneud? O, trwy fan hyn? Na. One? No. 3, 2, 1, fire. O, lan y grisiau yma, boys. Ond y ble ni'n dod o. Oh, okay then. Never mind. Beth am trwy fan hyn then? O, hwnna yw'r bit. Oh, ti just bwrw nhw, like, loads. Ti just angen bwrw pren, like, drosodd ar y crowbar. Oh, well, okay. Computers.com. Reaction yn mynd. Iawn, sy'n mynd ffordd, sy'n mynd ffordd. Sy'n mynd ffordd. Nice. O, ti'n neud e! Wow. Ni gallu mynd trwy hwnna, ni? Ie. Ie, ni gallu. Ooh. Oh my god! Mynd i e! Oh! What the hell? Beth yna byd yw'r pethau na. Dwi'n do health, dwi'n do health, dwi'n do health. O, nhw'n glitcho dros y map hefyd. Oh, for fucks! Na, No wedi help. marw. Wedi marw. Foxy bingo. Foxy bingo. O, charges yma. O, I wedi charge your marw. energy chdi. Jo, nie. No. Ba, 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 ba. Bert yn y byd sy'n digwydd. Mae yna, like, turret neu rhywbeth fel yna. Nice. O ie, yn yr awyr. O, nice. Wow, fe'n sydd fi? Mae yna soldier allan fyna. Ah. Dwi wedi cael e. O ie, Oh, ie, mae mate. fel small soldier gyda cigar. Wow. Y ti wedi marw? Yeah, Do. of course, of course. Un boes gwych chi'n rhoi lladd yn. O, fi di cwmpo trwy'r O. map nawr mewn free roaming mode. Hwna'n hilarious. O, ti ddim respawn yna, ti? Na. God, dwi'n methu'r jank yma. O, ie. O, ti'n gallu gweld fel... Un oedd o. Y beth gweithio digwydd i video games o Call of Duty 1. Seriously. Ie. Pam? O, dwi'n meddwl hwnna di'n multiplayer games oedd o pwysica a gorau. Ah, okay, Call okay. of Duty 1, de. Cofio, oedd... Nath o'n neud y profiad o gallu join y games mor hawdd. Ie, ie. Hwna a... Ww, ie. A o'n i'n chwarae fel, o'n i dwi ddim yn Star Wars.
It's fun. Yes. Oh. If I've had a grenade. Oh, mae'n dwi spawn o ti! Hey. Oh, nice. Hey. Oh, lovely. Whoa. Ti di cyrraedd y bit nesa. Whoa. Hwn yn Squid Game vibes. No, Ydi. no fishing. Yeah. O na, dwi'n stuck yn y door. But dweud no fishing. Dwi'n stuck yna. Oh, shit! Oh my god! Mae'r ti yn cael, like, turrets and days yn yna. Be mae'r gun ti'n defnyddio? O, na, yn cool blaster. Dwi'n legit yn stuck o. Oh. Ti'n stuck? Ynddo. Be, yn y dŵr? Ynddo, dwi'n dweud allan. O, hwnna'n funny. Okay. Actually, ydw i gallu cael ti allan efo hyn? Mae gen i, O, boom o fe mas o ffordd, ie. Oh, na! Na! O, dyma ddau a chi. Guys. Chilid. Ah! O, Gwneud fi'n hwnna. marw! Wyt ti wedi drowno? O, do. O, syci. Oce, cerwch mlaen. Dwi'n nôl beth i yfad yn sydyn. Be ni'n chwilio am? Rwy ddim siwr. Ond mae gen i teimlo mae'n trwy like y drysau hyn. Falle trwy hwn? Na. Beth di'r button hyn yn dweud? Mae'n dweud Sergeant Harrington Morale Officer. Dwi eisiau gwasgu'r button am Sergeant Harrington? Yeah, go on then. Bing bong. Ble yw ti? Oh, I'm brilliant. Oh shit. Oh? Ti ôl ti. Ble ti'n cael y grenade launcher o? Oh. Uh-oh. Ah, fi di marw. Damn. Oh my days. Mae'n anodd. Beth yna'r byd o'r game a? I'm sure. Right, dwi, mae gyda fe bach fwy o go na Teletubbies Slenderman. Yeah. Le ni gallu ymladd nôl. O Slenderman, just gyda fel golau and that's it. Yeah. Ti'n methu wneud lot o hwnna. Okay, good job. Oh, peth yn funny bod ti'n gallu just mynd trwy'r wall mewn roaming mode though. Ti'n mynd trwy'r waliau a stuff. Yeah. A'r actual llawr hefyd. To just no clip or... Oh no! No living players left. Oh dear. Oh, rip. A beth sy'n funny yw, oedd e miss oedd y host oedd e. Yeah. Oh no, I'll restart restarting the map. 10 Oh, seconds. diolch Beth. Diolch Beth, nawn ni just aros ychydig. Sorry, Emrys, dwi wedi gael pawb lawr. No! I know. Sorry, Beth. A mae'n iawn, mae'n neud restart, so ni nôl mewn. Oh, a bit annoying yma, though. Oh, God. 3, 2, 1. Hyn yn rhoi fi tro mae human fall flat o'n. Ow! Gorfod bod mor gywir gyda hwn. 3, 2, 1. Fire. What? Wait, mae hwnna'n... 3, Wedi... 2, 1. Fire. God dang it! Hot dog, hot diggy, ha. Oh my god! 2, 1. Fire. Oba! What? 3, So fi just... Oh, fi ar o... Fire. Yes! No! Oh, come on! 3, Sut fi... 2, 1. What? Is ti roi trap neu rhywbeth, Emrys? Yeah. Fire.
Yes! Alright, okay. Swear to God. Yes. 3, 2, 1, fire. Ti'n seithi fi, dyna pam, wrth i fi mynd droso neu rhywbeth. Ie. Ie. Dwi ddim. Okay. O, naeth rhywun neud e. Nice, Hell good yeah. job. Da iawn. Agor y drws arall. Dwi ddim no clip ar. Ti di rhoi no clip arno? Oh my god, map ma. Beth yw HAV, EV? Mae'n suit ti'n armour. cael arno, like an armour. Oh, okay. Cool. Alrighty. Right, let's ennill hyn te. Oh! Follow me. Ti'n gweld mi no clipio? Yeah! Just with Germany while yeah. Na! Sut oedd hynny'n digwydd? Rhywbeth fel bulldog. Tipyn bach. Yeah. Oh. Shay! Oh, sorry. Mae'r oriau mae gem ma. Mae'r oriau mae pobl wedi chwarae gem ma dros y blynyddoedd. Yeah. Cannoedd, probably. Miloedd o oriau. Persuaded vegetarian zombie refuses to touch any flesh. Beth? What the hell? Mae'n hilarious. Canadian dweud hwnna? Oedd fi just wedi blow fe lan nawr, but... Oh, watch out. Me. Oh, mae'n boi un mi'n fydych yn barod. Pwy? Pwydych chi'n mwysio rocket launchers? Ble mae rocket launchers fi? Oh shit. Mae AI yna'n crack, ie. Yeah. Oh my days. Mae 'na turret land fyna bod yn ofalus. Oh shit! Let's see, just wait! Ah! Be in it. Okay, okay, fine, sorry. Right, ble ti'n cael y grenade launchers o? Pa rif? Pedwar. Okay. Watch out, mae'n boi military na mydd. Yeah. Mae wedi codi gwn mowr fo. Na, oedd mae wedi cael gwn mowr o. Ble mae e? Fyna. Oh. Yes! Gerach. Oh god, mae'n dal fyw. Oh. A fi methu ffeindio sut ti'n cael... So, fi'n Ma'n- sgrolio gyda mouse... Sgol e maws tan ti'n Yeah, gweld o. mae'n reef pedwar. Mae'n right lan y top ar reef pedwar. Right, pan fi'n sgrolio... Mae ddim yn gael fi'n neud hwnna. Like, I just... Edrych ar y stream bod yn. Mae'n reef Yeah. pedwar. A ti'n meddwl gweld e ar over stuff. Mae'n right lan y top ar reef pedwar. Okay. A ti'n just clico I newid I fe. I miss it. The card. Can't miss it, bro. Can't miss it, bro. Na fi gallu, because... When... Pan Can't miss it, fi'n... bro. Open your eyes, bro. Open your eyes. Yeah.
Na, mae ddim yn gael fi mini pedwar. Like, I can do the 1. Wyt ti'n defnyddio'r Impulse 101 cheat? Yeah. Oh. Falle, fi angen ail neud e, dwi. Oh my Wel. god. Oh, fuck. Right, okay. Impulse. Fi siŵr fi wedi neu o. Falle really Oh, good. so cool, so mewn checkpoint, mae yna warning lag. Mae'n siŵr oedd yr hen. Fi'n sydd. Lag. Croeso nôl. O? Right, Oh. Paige yn mynd mewn y dŵr eto. Rwy'n anghofio am nhw. Oh, Christ. Mae y cheats fe yn sbwylio. Yn dim much. Oh, cool. Fi di ffeindio fe nawr. Diolch. Da fi. Leg. Hwn just fel Fortnite. Yeah, classic, ydy e. Hey! Eat this, you bastard! What's gwneud yna, chdi? Na, ie, Yn rhan o'r game. yw'r, person mewn y tŷ. Beth di ia? Dwi'n edrych fel Teletubbies yn rhywbeth. Yeah. Right. Os fi'n marw nawr, dyna yw fy thing olaf y fi gorfod mynd. Dyna teipia CL underscore no clip space 1. Yeah. Oh my god, rhywun yn y awyr, ydy hwn yn ti? Fi? O, achos... O, na, nes i start Efo i no anyway. clip. Hwnna'n cool. Nes i mynd mewn fan hyn nawr? Oce, yna cadw no clip tra'n tro nesaf, achos... Fe gyda... Oh! Grai grac. O! O na, fi redig mas o bloody... Oh my god. Oh shit. Uh-oh. Bach yn OP ydy e? Jeez, Yeah. whiz. Oh, flippin' heck, man. Oh, mae di tanki fi. Jesus. Okay. Right. Dyna Oh, yw fy God. cyw i fynd nawr. Diolch am rannu hwnna, ddo, a bod mor amyneddgar yn sortio hwnna mas i ni, Emrys. Dwi'n siŵr gwybod... Dwi'n bod Tony chwarae hwn jyst yn nghofio'r y step gyntaf. Ond unwaith ti mewn, mae'n lot o hwyr. Ie. O tego. Dwi'n dod lot o nostalgia yn ôl i fi. Oh yeah, yeah. Paid ddim wedi dŵr, paid ddim wedi dŵr. Sut ti'n fod yn efo weapons normal? Ddim clem. Rwy'n screwed. Yeah, fi di marw. So. Dwi eisiau hedfan yn gwmpas. Dwi'n beth off, a dwi'n meddwl. O, glad iawn lot. Mae health ddim yn mynd lawr. Na? Na, mae just 4-5-7. No. O'n i'n just no-clipio i drwad i'r lefel nesa. Oh god. Right, chi cario ymlaen then, fi'n mynd i gorfod neud you off nawr. Oh, I've been ready. summoned gan yr thing, but yeah, byddai'n gwylio yn y chat. Okay. So yeah, cario ymlaen. A fi eisiau gweld mwy, ond yeah, fi ddim. Mae lot yn digwydd hyn o byd gyda'r estyniad y stuff, so... fi ddim yn gallu. Wel, di mercher ddo, fi ar gael os i chwarae os ti o gwmpas. Gaf fi gwybod. Okay? Diolch, boys. Diolch. Hwyl Ta-ra. Morgan. Ta. Ta-ra. Rwy'n accidentally Yym. disconnecto. Oh, we're starting the map. Cheers out, Jeff. Start new game there. Only i tune. What are we doing? Judgment. Man in da, dwi'n gwybod beth unno fo.
Apparently hwn di'r classic. Yeah. Oh wow. What? Glass block opens these. Touch me, hurt me. Ooh, keyboard opens these. O, ti'n lliwi camera. Again, Tetris! Keyboard opens these. Oh crap. Ah. Okay. Right. What? If? Oh. What the hell's going on? I'm sure. It's sy'n digwydd. Huh? Glass block opens these. Ah, o, sbia? Be? So, under hwn. Oh. Ond, What ham. the hell? Keyboard opens these. Oh, God. Oh, dwi 'di saethu un oren lan fan hyn. Be nes i seithio fo? Mae'n dweud wrong way. Lan fan hyn. Mae'n dweud wrong way. Oh. Okay, dwi ddim yn ffigur hwnna allan. Yeah. Be arall gynna ni? I hwn. The app o 001. Oh. Dwi'n hwn eisiau chwarae. Back in the day. O na, dwi'n ei hwn yn barod o. Sia, peidio map. Random Half-Life map. Random Half-Life map. Ti'n mynd chwarae Half-Life 2, lle? Na, dim ond Half-Life 1. Eich di wneud y stream yna. Hwna'n fatha... Wyt ti a Morgan actually yn... gamers. Complex, aren't you? I was heading there myself until I was here and, well, simply nerve. Oh, run good it. Oh. Yeah. Wow. Ti'n syth i un o'r mains, nath achos y bob un main. O, dwi'n meddwl chdi neu Morgan neud Half-Life 2 run. Mae'n hollol doable fewn... Half-Life 2 run. O, ie, Yeah. ti'n chwarae Half-Life 2 online. Yeah, probably. A hefyd, son, dwi'n
Catastrophe in here. So diddorol I weld Proceed with extreme caution. sef ys da rhywun sy'n ei chwarae o blaen. Mae mor bright. Yeah. Faint o nostalgia glasses gyda fi amdano fo. You're heading for the Lambert complex, aren't you? Lost my nerve. Take one look through that door and you'll see what I mean. You intend to go on, then I... Extreme caution. Bydd i sprint? Oh my god, bydd yn... Ie, rwy'n cofio level hyn. Hyn yn like armory neu rhywbeth, fod ie. Ie, bydd i chwarae y Half-Life greiddiol? Half-Life what? Pa Half-Life 1 ti di chwarae? Yr un greiddiol ta Source? Yr un greiddiol. Ti di chwarae Black Mesa? My bad. Or efo head crab yn... Neidio mewn i... thing. One try remaining. Mae'n fawr efo'n Half-Life greiddiol rwy'n chwarae. Ddim afro efo'n Source, or roedd pobl yn dweud roedd hwnna ddim yn da. Ie, dwi'n chwarae Source, dwi'n meddwl. Dwi'n mynd i cael sniper rifle. Ie. Pam ydi Half-Life ddim yn troi lan pryd o'n typo mewn half? Dyna fe, ie. Ie, yr un greiddiol dwi wedi chwarae. 20 hours rwy'n cymryd fi i cwblhau e. Right. 20 hours. O, mae'n gyd beth o. Is i 100% neu mwy na hynna. Cos, Ydy 20 hours gormod? dwi'n meddwl. Fatha, oh shit. Oh shit. Dwi'n fatha, os yw'n sweaty gamer, fod o'n, eitha fod o'n digon de. Ie. Oh my god! Whoops. Oedd hwnna fi? Right. Neu... Na fi. Si chi ddeg o'n barrel. Go to the next map, let's go. Mae yna fatha, Half-Life 2, bydda, just un lefel demo fyd. Be, sorry? Mae Half-Life 2, beth ydyn nhw da? Half-Life 2, mae yna... Episode 1 neu 2? Na, dim episode 1 o 2, mae yna fatha, fatha nhw'n neud ar gyfer fatha, beth gweld fo? Technological demo. I stwff newydd, oh my god. Half-Life 2 Lost Coast, ydy hwnna fe? Yeah. Well, it's cool. Hyn yn yr un efo'r bloody tanks. Dwi ddim lot o health. Cysau'r level hyn. Shit, dwi'n health. Shit. Oh yeah, roedd bombing run yn dod fyna. Rwy'n anghofio hwnna. Oh my god! Dyna'r tank rwy'n fi'n cofio. Ie, dwi'n 100% cofio y gêm yma. Ie, mae'n cofio bod yn stuck ar level hyn. Dim un bach. Ie, mae'n y boi reit o yma oes. Oh ie. Beth y...
Yeah, just cifio o'n nhw. Ie. I ddim yn there. Ond nawr mae'r tank yn spawn o hefyd. Oh! O'n i sniper boi o dyn nath tank gael fi. Oh my god! Beth sy'n bod ever soon? So jyst i stopio. Na, mae'n like really weird a echoey. O, John y boi. Dau boi tu fewn. Yeah. Dwi'n free room ar hyn y bryd yn... Blood loss detected. Jab, o! Met chi yma. Oh yeah. Gordon! Okay, I'll cover you. Mae'n hoffi y signs yn y Mae'n game hyn. yma... Mae'n yma peth na nid. Be? O, diag o. Oh, lovely. Hello. Hello. Hello, Mr. Freeman. Oh, I can do dual Uzis. Sgwrs pa ffart wedi fynd ydyn? yeah, rownd o'r ochr. Ti angen, like, gwneud parkour. Ah, piss! Ti angen, like, neud i lan at yr, beth ti gael fe? O, iawn, oce. Yr, ysgol. Oh my god. Easy. Sut ti'n gwneud hwnna? Wyt ti? Beth, remethu neud i lan. CL underscore no clip space CL one. underscore no clip. Right, rwy'n mynd i trio hwnna os rwy'n methu gwneud e. Jesus. Oh! Un peth O, am... mae'n dwi wedi methu... Mae Morgan yn referensio Zelda a Final Fantasies. O, bydd i'ch chwarae Half-Life. Oh my god. If I fe CL underscore... No clip. Just... no clip off. O ie, ti eisiau ei space one wedyn. Oh, right. Mister, you are going down. This is fly around. No! Come on. Mae'n mewn ar adeilad. Adeilad. Dwi wedi ei disnistrio. Mae'n god da. O, mae wedi minso'r guard. Oh, mae jyst wedi marw. Fi. Oh, ie. Efo superior
skills fi. Oh my god, bwna. Chi yna? Na, dwi di marw. Mae'r skybox level hyn yn edrych yn disgusting. Dwi'n meddwl bod yn gwneud ar gyfer co-op. Mae'n eitha cool, like, just gweld y level hyn o'r, like, yr awyr. Uh-oh. Di helicopter na? Mae'n hedfan mewn ar rhyw part o'r mission hyn. Just symud dwi'n fe. Just aros fyna. A dwi'n gwybod. Hedfan mewn. Ooh. Hello. How this game is meant to be played. What? Yeah. Gyda syth e? Be? No yn syth e. Yeah. 25% power level is 100%. I'm sure pwy. I swear I've heard like a helicopter. Hwna fod I hedfan mewn, like... Rhyw darn o mission hyn. Oh. Bombing yna. Wyt ti wedi, like, bugger o lan, like, just wedi... bugger o lan, like, level, trigger neu rhywbeth? O, os dwi'n fflu ato o. O, dan. O, gai... Oh my god! Dau shot o'r revolver yna. Okay. Hwna di agor. Loading bay. Sut wyt ti'n trigger ahead a thing? Ydw? So hyn fod I agor ar rhyw pryd? O'r level Ie, hyn? dwi eisiau play on ddo. O, hein. O, gadw. Oh, level change. Iawn, gwi amser am un level arall fel hyn, dwi'n fel. Yeah. Oh my god, mae ma. Rwy'n ni'n bugger o lan rhyw level trigger fyna, if ni. O. No, dwi ddim am iwsio no clip ar.
Chdi di hwnna? Fi, ie. Ti'n mynd i'n agor, ti'n twitio na? Nice. Boing! O, edrych ar fel am fyna. Ti di chwarae'r Portal series? O ie, dwi wedi chwarae Portal. Ie. Like, loads o gweithio. Roed yn neud y duo, co-op. Ie, dwi wedi gwneud y Portal 2 co-op hefyd. Mae'n eitha hwyl. Oh! Mae byd wedi rhain. O, wait a minute. Ie, mae'r co-op yn eitha hwyl. Ie, ti'n. Whoa! Mae hynna is cool. Ie! Ni'n literally'n gweld yr Yn just seithi trwy y thing, ie. Mae'n impressive game hyn. Oce. Power 70%. Power 95%. Power level is 100%. O, ble ti'n mynd nawr? Methu cofio. O, just... Car yma. O, mynd i'r car ti? O, i car lawr yn mynd i fewn ddo fo. Oh. O! Oh. O, dwi isio... Isio mynd ar hwnna is? Yn amser oes, timing. Yeah. Oh my god. Ti'n o difri? Ydych chi dda ti? Hello. O ie, hwn ie. Blaster open. Na? What? Ah. Oh! Uh-oh. Trio draw nhw allan. Oh god. Come on, safety, 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 safety. Oh! O, toch di? Oh! Ay, ay, ay.
Oh no! Minor fracture detected. Minor fracture detected. Oh my god! Major Is fracture it- detected. Just cwmpo bant y blymyn thing. No! Yee! Yes, i mawr! Medical attention. Dwi'n mynd? O, well. Hynny ni. Seek medical attention. So methu dynofio hyn ar fy hun, de? Like a medic bag peth. Dwi'n ofti, de? Cos dwi'n gwybod sy'n fo'n gweithio. Oh. Yn hoffi'r sign mae like first aid Yeah. things yn gwneud. Oh. Shit. Oil Dwi'n valve. gweld am yr and YouTube channel No Clip. no clip. Ie. Mae'n gwyddol ma ydi o sy'n... Na. Oedd yn arfer gweithio GameStop. Yeah. A wedyn nath o'i... Bisgyd creu Patreon. Yeah. Oh my god. Medical systems engaged. Ie. A mae'n gwneud lot o documentaries. Ooh. Blood loss detected. Video game documentaries. Yeah. Wedyn yn rili da am... Na, rili link i chdi, cos mae'n... Nice. Rili documentaries gora am video Ie. games yna. High production value uffernol. Nice. Wedyn yn rili da am Half-Life. Yeah. If they'n siarad am, like, Siarad efo pob neith siarad efo, basically. Peth o, so lot o hanes Half-Life ydi Jeff Keighley. yeah. Un o gigs, un o ffyr oedd o fewn i video game journalism Ah. oedd oh shit oedd Half-Life. Cos oedd yn byw yn lleol Yeah. a oedd gofyn gai just troi fyny a peth ath nhw iawn a oedd o oedd fos di documentio lot o development. Nice. Oedd e wedi mynd o'n? Eitha cool. Mae'n meddwl wedi mynd trwy y bars rhywsut. Ah. Well, Ah, that's nice. Cool. No clip. Oh my god. Biff! whoa. Biff, ffwc oedd hwnna? You stuck? Ei ti? No. Heavy. Right. Oh, got a little clip here. Loads of head crabs lawr fyna. Ti'n mynd lan fan hyn. Ma'n mynd lan trwy'r pi bell. No! No. Ti'n cael hwn. Oh! Is it the
Just a bit, mae'n un mor frustrating gwachio do'n neud o. Yeah. Mae'r like, y symudiad yn mor floaty. Ie. Ond ie. Y Chirpy gola, beth. leaves lot to be... Yeah. Oh! Mae'n un... Yeah, lawr fan'na. I've got godmode on by mistake, dwi'n meddwl. Dwi ddim yn mynd after mo. Mae'n dau o nhw. Woo! Yes, i mawr. Whoa! Yeah, Edrych ar y God- textures ar like, a shelving fan hyn. Beautiful. And video games are video games, am I right? Mae'n a security guard lan ar y top. Stand back. Hello. Let's go. Hello, Gordon. Mae'n a drws lawr y star. Yn y fos agor, ie? O, fe angen agor e, ie. Mae'n just lan fan'na. Oi! Security guard. Beth di enw ti? Mae ddim dweud unrhyw beth. O, mae'n dod. Dyd? No. O, na, Na, mae'n tyd. mynd o lan. Na! Longer if we work. O, dyna fe. No, tough. What? Dwi'n nôl yma? O. O, ti angen dynofio fe, rwy'n meddwl, nawr i agor yr, i gart right ie. nawr fan hyn. Mae'n a guard booth arno fe. Mae o. Out of here. Don't have to tell me twice. Ti'n ddech ymlaen am City Skylines? Yeah. Gobeithio mae'n mynd i bod yn iawn. Rwy'n pobl yn streamio fe heddiw. Ie. Is hwn ti? Wedi gweld pobl yn, like, dweud bod yr, beth ti'n gael fe, performance ddim fanna. Na. Eto, na. O'n i'n massive Kerbal fan. A oedd Kerbal 2 yn really siomedig. Yeah. Oedd o fath o'r Kerbal 1 efo bach o mods o'ch chi'n gallu cael... Mods o'ch chi'n gorau cael, Yeah, roedd Kerbal 2 yn... Kerbal Space Program 2. O, mae'n a 2 guard. Un o chwyth. Oh my god, Wait. never mind. O, rwy'n cofio'r level hyn. Ti just angen redig i ti. Be, dwi'n methu brifo fo? Na. Just Sure. redig. I'r dde. Rwy'n ddim meddwl mae gallu marw. Ydyn... O, mae yna 2 o nhw. Hwn. Ti'n meddwl allai mynd yn byd? Rwy'n meddwl, mae hyn yn just chase level, rwy'n meddwl. Ti just angen redig, a wedyn pryd ti'n cyrraedd y diwedd, mae like drws yn cael. Neu rhywbeth fel yna. Os rwy'n cofio'n iawn. Owain. Help me, Jesus.
Oh, what? Yay! Oh, it's stuck. Oh, hello. Ti'n gwybod pa targets ydych chi? Nah, I don't remember man a drws tro fanna. O, eisiau chwythu hwnna fyny, dyn, ie? O. O, eisiau chwythu, ie. Oh my god. Oh, man, that's what. Yes! Wel. Oh, my glitch. Os dwi'n glitch. Whoa. Oh! Dwi di bomb fy hun. No. Oh, no! Ia, beth dwi'n chwythu fyny, fan? Remember ti'n chwffi'r wal lan? Efo gweld ble mae'r, like, y tŵer wedi cael ei chwythu lawr. Chwythu lan y wal, a wedyn y bunker drws rhywun. Apparently. Nid y drws yna, gweld y drws, like, slanted. Oh, yeah. A wedyn hefyd y wal, just all opposite y tŵer sydd wedi cwmpo lawr. Neis iawn. Fucking hell! Oh my god! Double change. Yeah. Hold me level ola fi. Rwyt ti'n dweud yn aml lefel olaf? Hold me level ola. Alrighty. Oh my god! Ysdi fe hw? Yeah, okay, dwi di respawn o. O, dwi ddim yn... No more respawns allowed. Ie, dwi'n mwyn cofio hwn, sti. Forget about Freeman, ie. O, mae'n boi fan'na. Neu scoutio. O, mae'n boi... Mwr yma, dau boi alien mwr. Yeah. Fatha mid-aliens a un alien bach yma. So paid yn ôl y boi gyntaf, ie. Paid gad ofyn am wan. Gadol fe? Ie, cos ti'n wedi cael ambush o man. Blood loss Oh! detected. Minor lacerations detected. Emergency. Oops.
Oh, the way survive, yeah. Yeah, Bruce it. Lacerations detected. Oh, gonna be, Major What the hell? automatic medical systems engaged. Morphine administered. Warning. Vital signs. Oh my god. what's it? I got command thing. Yeah. Revive me. Unknown command. I got command window. Oh, I just type revive me. nice. Minor lacer. Oh! Noon like Clafty mor gyflym. Yes, he mag. Oh my god! Ma nhw'n like amhosib ydyn nhw? Ah. What? Loss detected. Oh, rhythm cael unrhyw armor, hwnna probably pam rwy'n marw mor gyflym. Be mae'r thing? Blood loss detected. Power 25%. Power 50%. Power 75. Faint yn nhw ar i yna? Is that fan hyn? Yeah, sy'n mynd yna. Dim byd? Oh. Right, let's mynd y ffwrdd arall ta. Ah! Power level is 100%. Ti'n cael Ghostbusters, Owain. Yeah. Oh. Uh-oh. Hello? Oh, gwych, byddwn ni'n mynd west. Oh. Ah! Oh,
Nice. Ooh, zit nu. Lacerations detected. Minor lacerations detected. Power level is Ah. 100. Uh-oh. Så du skal ha en algen hwnna. Vi cael un... Na! Oh! Major Ond yn man eisiau do. Yn y peth o dan y dŵr. O, mae dal fyw. Ah! Sgwero? Ddim siŵr. Ie, yeah, mae wedi farw. power level is O, na just digon o le fyna. I fynd trwy... Ie. Dy meddwl? O, no. Revive me. O, Just say na. revive me. Help. Help me. Help me. Diolch. Cysau o bloody level hyn ma'n y dŵr. Bron as gwael as a bloody level Alien World. Ie, sa chdi wedi chwarae Left 4 Dead yn Half-Life 2, mae'n level really famous no Ravenholm. Ie. Mae hwnna just dal zom... Mae hwnna'n atgoffa fi o hyn. Dwi'n stuck? Sut ti drwy hwnna? I'm sure. Rwy'n fi'n like trio crouch neidio like right ar y cornel. detect. Ooh. Problemo. Power 65%. Power 90%. Power Power 90%. level is 100%. Alright, mewn a lift. Mewn a lift, O, boys. dwi'n rhoi no clip on. Dwi'n rhoi no clip on. O, off de. O, dwi'n... Dwi'n mynd i symud. Oce, neu Stuck no mewn clip on. y llawr. Yep. O'ch ti ddim yn meddwl, o'ch ti'n mynd i chwarae co-op Half-Life 1 hyd yn eich. Ti be? O'ch ti'n meddwl, o'ch ti'n mynd i chwarae Half-Life 1. Na. Hazardous radiation Rwy fi ddim. detected. Rwy fe ddim ar fy ceirdio fi am heno, na. It's a mark with you, know. Oh my days.
Ble ni'n mynd? What's life? Level change. Iawn, hwn yw'r dwytha. Wait, ble mae e? Ble wyt ti? Oh. No! Iawn, last level go iawn am. Mae'n fawr level olaf yn last level. Ia, hwn yw'r level. Oh, yes, i bar. Lambda core. Oh, rwy'n gwybod un hyn. Lambda, reactor complex. Ooh, that's a bit too solid. Oh. Mae'n very glitchy ydi e. Ia, di Sven Half-Life 1 Co-op ddim yn really yn gweithio i gilydd. Mae'n fatha lift. Ti'n disgwyl awr? Yeah. Dwi di know. No clip yn ôl. Mae'n gawn. Yes. Power 95%. Dwi'n meddwl dyle chdi a Morgan yn cyfres ar YnChwarae Plays the Classics. Yeah. Dylch chi o... Hwn, be arall o classics ti heb di chwarae? Rwy'n chwarae like yr Silent Hills i gyd. O, iawn. Rwy'n chwarae Silent Hill 1. Oh, hyn yn y bloody ninja level. A just like ti fy ffrind yn cofio chwarae hynna. Ond rhywbeth actually wedi chwarae trwy fy nhw gyd. Twd yw'r un da, ia. Rwy'n dau. Ia, hwn yw'r un fatha sy'n notoriously. Yeah. Ond dim y remake, dim yr fatha PS3 neu PS4 remake. Like, pwy ydy'r ninjas hyn? Ydyn nhw'n o'r army? Ie, dwi'n bo. Like, rwy'n byth really sure sut roedd y ninjas yn, like, you know, Yn un fatha... ffitio mewn i'r game. Oh shit! Oh no! Dwi'n lawr. Ble ti? Dwi'n disgwyl lawr. Ooh. Yes. Fucking Ghostbusters. Yeah. Like, hwyl bloody fawr. Hwyl fawr ffrindiau. Ah. I apologize, Mr. Freeman, but I couldn't reach that door until I was sure you scoured the area. This last entrance to the Lambda complex. Every other has been sealed off to contain the invasion. When we realized that you might actually make it here, we drew straws to see if you could stay behind and let you through. Obviously, I drew the short one. My colleagues are waiting at the tip of the Lambda reactor. Waiting for you, I mean. The reactor is shut down right now, but you can activate it on your way. Pam fi dim ond gallu, like, clywed e pryd rwy'n, like, sideways i fe? Os rwy'n edrych at fe, rwy'n methu clywed e. But I can No? Na. do a great deal more than any one man is supposed to. Mae'n really weird. Dewch ymlaen, come on, hurry up. Ooh, health. Were you in weapons research too? The glue on gun? Just asking myself to use it on a living creature. Oh, level change, oh. Have any trouble killing Oh, well, it's a car, hwn. Yeah. Bravo.
Yay! Ja, oedd hwnna'n lefel it's very. Oh. Iawn, last level. We're funded at last level. Na hwn di last level. Fine. You loses. Welcome to the USA! Winnie Mint. Reactor access. Whee! Do the coolant. Yum yum yum. Hold on, cool. Oh, that's what more. Swim to the light, Gordon Freeman. Hold on. Rwy'n fi'n gwasgu'r things ond rwy'n dim byd yn digwydd. Nawr ni di falle skip o step. Uh-oh, dwi'n drown o. Na. Ie, ti ddim wedi fynd? Dwi di redig I ffwrdd. Dwi eisiau no-clipio. Sa'n cofio beth ti'n gwneud ar? Ti angen like activate a reactor but I troi like a different system sa'n o? O, dwi'n dipyn stuff sydd off o gan, nes. Os rwy'n cofio yn iawn. Hello. Oh, hello. Oh no! Oh! You can try a pump, I don't know. Aha. We should go out like a level in. No clipped. So do you want to mind in really? Dwi'n meddwl. Dwi'n ôl. Oh no! O, ti'n symud o beth hyn? Ah! Diolch. Ti'n symud hwnna? Be? Ti'n symud hwn? Na. Up and away, my beautiful. Oh shit. Oh. Beth na byd sydd bloody digwydd i'r pumping station hyn? Just to cofio hwn really anodd. I'r level hyn? Yeah. Yeah, how do you know clip here? Ti just droi y pumps arno I ti? Os rwy'n cofio'n gywir?
pryd oedd fi'n chwarae fe. Up and away. Oh shit. Oh! Beth She's ti'n fully a gweithio? level change. She's fully a level change anyway. Oh. Ond did you... Ond ta, diwedd yndi? I'm sure. Ah! Oh, there we go. Ah, Mr. G. Oh! Dwi'n gwybod Mr. G yn cael ei ffwrdd. Oh! Ble oedd e? Rwy'n y portal. Rwy'n hyn o. Ie. Wow. Wow. Allan o bloody ffordd! Ah. Lacerations detected. Seek medical attention. Power 25%. Okay, di hyn ddim yn probably... Hyn ddim yn evil. It's evil by circumstance. 75%. Power level is 100%. Oh, ryma, dwi'n cofio hyn. Shit, dwi'n stuck. Oh, mama. Dwi'n neud o? O, bydd y teimio fo. Lacerations detected. Dwi'n mynd fel e, ie? Dwi'n dweud. Sorry. Be? Nath clywed Ti'n ti. teimio bod ti'n dod i'r portal. Dwi'n cael. Ie. O fo. Sorry, dwi eisiau mynd i'n dod clipio. Detected. Iawn, dwi'n mynd i call it a night, dwi'n meddwl. Ie. Iawn, dwi'n just yn... Literally just yn... No clip o C3 exit. No, clipio Half-Life 1. Dwi, ond just no clipio i gyd, gwrs allu cael y diwedd. Fast yn gallu. Ie. Let's go. Hello, Freeman. I'm up Can you here. even complete a Practice your Half-Life? long jump if you must, but hurry up. Ooh, that's going on. O ia, hyn O, yna, dwi- hyn yna. Na, hyn ddim yn y lefel olaf ydi e? Iawn, di. Sa'n cofio dar. Sa'n cofio beth yw'r lefel olaf. Mae'n yna lefel ble ti'n mynd i'r alien O, ie, world. ti'n mynd i fewn i... O, di hyn ble ti'n mynd mewn i'r alien world. Whoops. O, ti'n fyna? Ie. Ie, oce, let's just trigger fo. Freeman, you fool! All right, I can open the portal now. The process is complicated, and once it's begun, I must not be interrupted. Oh, you're fine, or I will fine. have Ah. to start all over again. Don't enter the beam until I give the okay. Understood? I will begin. Push it up, push it up out. Ie. Oh my god. Ie, rwy'n fi'n slowi hynna. Just fine to go chdi fflio. Oh dear. Ew. Ew. Sgwrdd i fel hynny wedi chwarae gema. Whee!
Rwy'n beth wedi gweld rhain, like, up You're close, so, almost there, Freeman. Get yourself in position. Rwy'n mingin. Get myself in position. Rwy'n mynd mewn i'r beam rhy gyflym. Yeah, down the B1 day. No. Ha! Iawn efo. We're Yeah. done. Yeah. Alt F4. Wel, diolch am gwylio, Ie. pawb. Os mae'n rwy'n dal. Os Oh my god, mae gen i mor hen sydd Alt F4 efo. Nice. Ww, ie, cael resolution yno. Oh. Nice. Yeah. Ond ie, diolch am gwylio pawb os ti'n dal yma. Gwch chi gyd yn y stream nesaf. Ie. Hwyl fawr ar ei stream. Wel, Ydy'r button yn gweithio? Beep. Belygog wedi tanysgrifio. Hey, diolch am tanysgrifio fel y gog. Diolch am Ie. tanysgrifio, just dod nôl i dweud diolch am hwnna. fel y gog, ble ydy ma'r hwnna'n webcam? O, dyna webcam. South William sy'n Fel y gog. rwy'n hoffi show the hwnna. gog. Wyt ti'n dod o gogledd go iawn fel y gog? Ta... Ie. Ie. Hey, nos da fel y gog. Diolch am tanysgrifio. Legend. Croeso i'r criw. O, ie. Nos da pawb. Hwyl Cheers. fawr. Oh, no, ni dim! Maximum Oh my, stream. fel y gog wedi dweud, I'm trying to learn Welsh, so we'll one Oh. day speak like you. Ah, You nice. don't, yeah. Nice I'm actually one. from North Wales. You don't need to speak like me. Yeah. Thank you for subscribing, Velagog. Thank you very much. Appreciate it. Croeso i'r crew. Welcome to the crew. It's a... But yeah, hopefully we'll Oh, if it ddim gweithio? Na, hwnna oedd o. Yeah. Exclamation mark Emrys Herbury. Usually. Cofi. Neu just hobo? Exclamation mark hobo? No, Oh, dyna fe. No, Teespring. Na, chdi'n gwyth t-shirts na. Shop yn Yes, gweithio. that's Pam ydi... Yeah. Nes dy hynna ta. Velagog, yeah, exclamation mark shop yn gweithio. Pam ydi'r un... The Emrys one isn't working. I don't know why. Hey, crampiau! Sut wyt ti heno? How are you heno tonight? Pawb yn dod o'n fod yn gwybod. Yeah, pawb yn dod pryd ni'n mynd bant. Well, Yum, hopefully you enjoyed the stream. Gobeithio, did you enjoy our streams, pawb? Ac, Yeah. Yeah. Wylch chi'n sy'n nesa. Gweld chi gyd yn y stream nesa. Hwyl fawr! Nos da! Bye! Ble mae'r button? Ble mae'r button? Dyna fe.